daging titian nawagan matur puniki seluruh titian matur-atur bakal kajurnya ramang titian ngaturan penganjali umat Om Swastiastu. Ini puniki titian nyadu bane kesenoman taler pernikahan bane juru gede titian jadi mikatayan ini kemargin kepada agung mani gebos punika jadi kemargian tetap jam 1 punika kepada agung punika jadi kemargian tetap jam 1 dari sore punika titian jadi pacan rasakan indik utawi nomor selang-selang puniki sebagai kepada agung puniki kaping siji punika over poin nomor kalih punika over swastika kaping 3 punika kapakan suci kepada kaping 4 Terus Ramang Desa Adat Batur kaping 5 Pecalang Desa Adat Batur kaping 6 Sumber Odor Guru Kamel nomor 7 Gong Gede Desa Adat Batur nomor 7 Sumber Gede Odor Guru Baris nomor 2 Tempek Guru Baris Desa Adat Batur nomor 3 Ibu Kobar Guru Unggabi nomor 11 Tempek Guru Unggabi Desa Adat Batur nomor 12 Ibu Kobar Guru Batu Danin Rulus Usang Kintan nomor 12 Mamat Pengawet nomor 14 Tempek Guru Batu Danin Rulus Desa Adat Batur Usang Kintan nomor 15 Bakti Sejauhan nomor 16 Umur Putih nomor 17 Kober Putih nomor 20 Pajam Pagut nomor 19 Tapakan Telinggih nomor Kalidase Kampus nomor 21 Tempek Roman dan Bedunga Desa Adat Batur nomor kalih likur punika Guru Mangku Desa Adat Batur nomor 21 Susunan Ida Petani Sakti Batur nomor 24 Guru Mangku Pengiring Kaler Guru Gurit nomor selai punika Tempek Berwalen Desa Adat Batur nomor 26 punika nomor 27 Bagio Gula Tepi Lan Atos nomor 21 punika Pengat nomor 21 punika Tapakan Ijaratu Karang Buncing Luas Pedaru Suci Banjar Guru Batur nomor 12 punika Susunan Ijaratu Luas Subandai Utawi Kane Meningis Rem